Potrebno je vjerovati u moć ideja i moć inovacija. Shodno tome zaista su nam potrebni ovakvi programi i javni pozivi kakve je UN omogućio u prethodnih nekoliko mjeseci. Ekipa je divna, od mentora preko učesnika, to su inspirativni mladi ljudi koji zaista treba da budu inspiracija svima ostalima i nadam se da će i biti. I to mi je zaista jedno veliko bogatstvo. Upoznala sam ljude iz čitave BiH. Mladima je važno omogućiti platformu iz razloga što se očekuju da svi novi projekti, inovativni projekti, a prije svega energija ljudi koji treba da koriste lokalnoj zajednici i nama kao društvu i državi, dolaze obično od mladih ljudi. Mladim ljudima želim poručiti da budu hrabri i da probaju, te da će se na taj način otvoriti neka nova vrata i nova iskustva. Željela bih samo poslati jednu poruku, a to je da nikada ne odustaju od svojih ideala i svojih snova, da pričaju svoje priče i da sigurno postoji neko ko će čuti te njihove priče i podržati ih u pravom smislu.